Салом алейкум, народ. Мерем рӯзи сеюми тренировочный плани Рони Коломан. Имрӯз тренировкаи групп қати трицепс. Аввал китфоро хушрӯ гарм мекунем. Хеле макадистам хеле. Я ду круг китфоро гарм мекунем. Баъд сар мекунем. Имрӯз 7 упражнения. 4 та барои груд, 3 та барои пушти даст. В основном базовые упражнения. Многоствольной. Якум жим штанги лежа на ровной скамье. 5 подход 12 гуфтагиай. Ма грифи холи қати разминка кардам. Дуюм подход 50 кило, сеюм подход 80 кило. Ҳисоби ки гурдон моли дард доранд, постанови чидаги нестанд, ки рӯи план бояд сёмка мекардам, дар ютуб мепарфтам, барои ҳамин ирмӯз сабуктар меравад, барои ки гурдон дард дорад қати дастам. Так мерем, бигем якум рабочий монай 110 кило. Амира 3 подход 12 мезанам, баъд ба ҳамин тамом. Аккуратно фировардан дар кура. Агар ҳис кунем ки грифтон камтар кривоя каҷалай мешавад, ки баланси гриф гум мешавад, ҳамин моменти ки фаҳмиди ки баланси гриф вайрон шудагиай, стараться кунем сразу грифи дига қатъи машқ кунем, грифа ҳалиш кунем. Баъди жим лёжа мерем жим штанга верхний положение барои верхней части груд. Якум подход ма 60 кило сар кардам, 12 повторения. Ҷеда 3 подход 12 задам дар кура. Баъд имрӯз хеле ки зал додам бисёр моментора сёмка кардаги нестам. Барои ҳамин мисол ман мегӯям 3 подход 12, шумо ҳам рабочий вестона биёбед. 3 подход рабочий қатъиян вестон бизанед. Эҳтиёт кунед, агар китфотон дард кунад, лопаткотона дар дигариш бичаспонед, тогда китфотон дар нагрузка намеравад дар вақти груд задан. Барои ҳамин ҳамаш ощущение. Агар груд задиста боши, ягон ҷои дига дард кунад, значит чотаро не так кардести. Ки ҷоида хатоӣ рафтеста. В основном ҳисоби лопаткоро сводид накардам пушта. Груда нагрузка камтар меравад. Барои ҳамин хушрӯ лопаткоро сводид кунем ва грудо своз кор мекунем. Так, сеюм упражнение жим гантели лёжа на ровной скамье, 3 подход 12. Ишам аккуратно, плавно. Акума камтар тестар мекунем, ҳисоби ки чанд сол шид машқ мекунем. Техникамон соза, ки шумо эҳтиёт кунед. Аввал чанд қафоратон мышцатон зудтар кор кунад, ҳамон қадар воситатар машқ кунед, мышца зудтар кор мекунад. Так, гантело қатъиян 3 подход 12 мезанем. Баъди чӣ мерем? Разводка 4 подход 12 разводка лёжа. Имрӯз дер омадем зал, одам бисёр, камтар сёмка кардан қиин шуд. Ини разводка карданда стараться кунем ягон кас хитона бубинен дар оина ё ки камера кунем, ами угли дастон бояд нам хеле рост биёд биёя, груда хушрӯ бикаша. Бисёри амира нотоврӣ мекунам. Баъд поёни бадам бурдан дар кор нест то замина. Вероятности майеб шидан, травма гирифтан ҳаста ҳамин момента. Барои ҳамин аккуратно веси сабук сар кунем. Ман имрӯз 15-17 кило қати 3 подходи дига задам. 3 подход 15 қати, 3 подход 17 қати. Так, баъди разгибания рук на верхнем блоке до кроссовер мақсад 3 подход 12 уже барои пушти даст. Аккуратно, чётко, без толчок, без рывок, плавно мезанем. Вақти разгибания мезанем, главный цель и ами буғумои даста гарм кардан. Баъди обычно ягон базовые упражнения меша. Агар ами буғуморо сар накунем, сразу бирем ягон базовые многосуставные упражнения сар кунем. Буғумои дастон воспаление мегирад, баъд варам мекунад, дард мекунад, намемонад туна машқ кунем. Барои ҳамин вай кунем. Гуфти гапо хушрӯ ҳам и даста качад мекунад, тайёр мекунад, ҳам пучокои трицепс кор мекунад, ҳам даста гарм мекунад, суставта гарм мекунад буғумо. Так, шашум упражнение жим подъем гантели сидя из-за головы. 4 подход 12. На якум подход 35 кило қайд кардам. Барои ма сабукай.
ҳисобе ки даст уже гарм шудагӣ. Дига подходомо 50 килоа гантел қатӣ. Дар инҷа специально тарзи гирифтани гантела нишон додам ки чӣ хел ми гантела бигирам. Бисёриам гантела гирифта наметавонанд. Мақсад осона кам гантела гирифтан, мондан, гуруда истифода бурдан дар кора, кам прогиб кардан дар кора меона, чтобы дар гурудот хушруб еста гантел. Байни гуруду китфта мемонӣ. Баъди упражнения уже отжимания, обратные отжимания. Нам хеле местен, короче, дасткамия. Ира 4 подход 12-таи гуфтагӣ. Агар шумо массатон сабук боша, ҳамин упражнениеро заден слишком осон боша, шумо дар 4 подход 12-таги шумо метавонед ҳамин болои початон ягон ҳамун блин бимонед. Яки ман ҳисоби ки рӯз полни жимавӣ движение буд, дастам уже соф кардагӣ. Вазни хима ба 1000 бардоштисам, барои ки ман худам вазбинам 105 килои музи дар видео. Барои ҳамин ҳамаш ощущения. Так ин буд имрӯзи тренировкаи Ронни Колман. Лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Канала дастгирӣ бикунед. Ягон кас ягон савол дошта бошад, дар комментария нависед. Зинда бошед.